UMLA Genot Shillong Constituency ubah adal bat nongrum uladan hapdeng gamet ke bamkot bamkia. Mereka step jong ka arp sautrek ujembang arhajar arpusan kata kasing sajan lapen ke no marmari usha CMC Velor dak air ambulance. Kat kungki kubor beliau ulum itu bahwa adal bat nongrum ubah kipat ba ke jikot yet ubarit. Uladan hapdeng kejing Sya Sumar ha ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Hajayau Shillong. Bat uladan hapdeng kejing Sumar ke hospital mentalajan Shibnai. Itu bah kini kindiat singi kebalet ubah adal bat nongrum ula utso bat ula sedang bangkem telak. Bat pinta kebahayang rengkat kejing selok bat pinang ajing Sumar. Larai bangkit no marmariu Sya CMC Velor na kebentar menyo kejing Sumar kebakam bahasyo. Lapen kit no deka ambulans yo ba adal bat nongrum Sya kakat lingsun hu umroy batang ni pat lakit no yu deka air ambulans benelam marmar Sya CMC Velor. Ubah adal bat nongrum udah ublas ajiat arsian kumu MLA Jong Genot Shillong Constituency hak senam arhajar katra bat arhajar arpulai. Ban mi kemat yang darbar tau ahni kejelah. स्टील वाला ओके ठीक है भैया सर ये साइड मॉनिटर पर Sorry from Ireland. Yeah.